Fiona Astialian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Yuk kita ngarap ondel-ondelnya. Ondel-ondel ade anak B-boy, anak B-middle iperasoy. Nah coba ondel-ondel bisa, ngarap pengantin sunat bisa. Goyang nih asik buat rambut adu, nyanyi ding igel-igelagan. Plak dumplang dumplang plak plak, gendangnya ring ditepak, nyanyi ring nendang, ade surak-surak, tangan isi